Nani wa mundio no maundu kibathokanio na nenda unene ya ndisika nani we la uthisi li katanu ndo waligele lambiti kilengo kule mwitu kisenisi ala mwina access ndo nini siya mwisi musitu yi ku access social media ni la siya katululu siya baton siya kibungo ainge simu situ ni sisi lakini ala mwina simu siya muthemba this ungweta wa touch me I touch you no access. Wena ndino wa YouTube channel ya Athiani tukakuletine nena na hakuna katanu ba my camera lady yes sir kwa training the studio katani ndo umalo yupsini wako bali wana mwana no woli ko bisi wako yote. I'm sorry ingiteko koma wa emunikilite zoti nyenya muno forgiven you isiliwa hivi kona kwa hivya mwithu geisete matuko kenda mamuwe 11 tuivi kama tuko 12 mamuwe 12 ngua siethia sie yolupio ya to ngua siendula to wa isilisi amba Christmas sio nde siethia sie olo na yuka ane kalaka season makaya suma isilima ketha kayo gede ya muthosi angwa habari yako wise you meta mundu kila mundu huo the customer huyu theta amani yetu meta sasa habari customer nguo unauza aje 1300 bei ya kuongea nimekwambia nguo ni 1300 ena sula muthuku piu niongwe na unene ya kindo kita wa my feelings ndiko na umete my feelings lakini attitude attitude customer wakumu kuenesa kitu minondo na nene seyu niende na unene ube na tukisema itume isili na isili ile ingiwe te lazima no yaba isili ile ingi kuonde we save target ya bieda ba Christmas ine na ka season ka unondo kambe tene nyeta yutina yakwa na miambe tene tomorrow I'm flying kuthi Mombasa ngatube na ndi andika kunde tina kana kendo Musembi andiko na bisa na ndisyoka no kaende ya oge langu etanati customer au kwa na wima sungi uenda pa ya January la kuitha kutembesa tujendo bado ugetho yendo uthosia uketho imenda kono attitude yaku at this time uko na kawa kaendena kuiwe ne ku determine customers yasumaku makoka pa ya January makoka February enda me witha we mumu ni January na ende ndo ko tabi ati katanu this time round muithukesia muyolo kwitha we mumu pio ni wakele February ndi mwathani the way ndi mwathani akini ngiteta robyo wonondo January tume awani maisha nondo be back to school any this time round siana sibingwa mwe wakele yambea wambe matuko 20 anga 25 naku nena wada ya mwe yola ukwithia we mumu ni mwe wakele nondo buli tukwitha tuyendeka fees na uko likanemo na rent na iyoko likanemo yethia musala mbe wa December tumina matukio 15 kondo wa January yuko bika matuko wa January yuko lika matuko 35 ma January yithi andu isilingi na wakoba kuno ambie bachao tumakwani tu nicho mwenda ukubya netwamina na attitude ya customer ya mwene ndukaka na mwene biashara kwa customers make ngwenda ukubya mwithukisia nani wa mundu nguyati ila ukukilo withi utume mbesa tangange withi utume mbesa tangange ika masabu nesa nondo endebe season tutume mbesa muno tabeba ndo tautou ni Christmas muthana osu we woko na maybe matuko 24 na 26 bau 24 25 26 ende mo no wa 25 tutume mbesa tabeba ndo tautou tute utunga na nyuko ko kebia undula wa yitumia itina weseka lawo kase wanataka bambu Yesu we taketha ndina wambuiye wanataka ya uthinza of course muna thinzi ya mwaya wanataka bata ketha mbesa isu nina atumie neka na neka taketha ni neki tika bata ketha mbesa ila ni neka ni asyo ni neki you know pando ba kwisokwata wa nemililo pita bando ndukathiki ya ngua moto by the way nondo ilike ya ngua moto loko kwa kwala nile ibuzo uno kusiona na siona kasi tasolo wasiona na Aume tafadhali kanene ni oyu wati yasilingi yana mubuko nekanayo ikawa babi kama mboka mbiyo baunzanga mubuko junya mubijana jeba kabaloga kuma gotini achana na hizo wabi kama mboka unyangwa we yote
ekanasyo nisya muvui mbesa ila uwone kana mbesa ila si muvukone wa ngua wasati wa mubuto magoti tebo ya ndobi asona maila yake nibadi ndo kakengwe mbesa isu si muvukone isu nisya muvui wa ngua enyeyu nisya kwanye yu muvui wa ngua hello aume konana ndinana na niona sia save tio ndo wa Christmas lakini ndo abaya mwe wa keli nini si 99.9% ya Kenya netugo fees na kila mundu actually 100% anaongeleza kwa 105% ya Kenyans netu struggle na maisha ondo maile nondo ne momete na nkiende yandia siati ila wa save isu wa ya either wese ti emergency nando kenge yone mundu onethe enabata winge vete ata ila si emergency ekana na idi wiyete you for example and is your fees is your case your fees ekati ikwata yuta emergency ya fees yoko ka January February ndukesebo kabundu onetha thini tata kuye kwa ngome bie umwe wiyete wose ila mbesa kama hauna no let's put things together ati and then nasyo nondo emergency sio gutuma wenda osa ila si wiyete si emergency nisiba emergency yes ni okwa ingi lakini paibi kabandu wese hivi ya mbesa si akuweyete si akuka kwa bandu wene pesa ulikambokea sio go save emergency ne emergency yesu ukitoka obewa haine kudio the wedding da Christmas abana bachumu tiko tona lakini tina ndio ndanganya acha nikuwe mbaya nyindi enda useo batina tienda useo tenena kwa tenya bamwende ne uwakelungu cha kinya kumitina mbesa kosiola iyola mubuko nisya nibye we iyola banu ngwani nibo master ever mainge cha serious ye kumbe nichaka tumi nawese master hatu mana kwa ndibeka uko katano nondo ambe iyola isya telile tikola siola ni tena imotoku neta wakendo wa musembi